Ajawi Kamataya Baobing Ukruli 36 National Eye Donation Fortnight 2021 Ayam Mayon Haira Tambakwi MLA Chikoli Hill Areas Committee Sada Kabangasang Manipur Legislative Assembly Week Tuigupji Kwishop Mihaira ADC Bill 2021 hi Manipur Legislative Assembly Special Session li Kwikamiluda at some Nakapojili Katom the Tribal Long Naubing na Horzak Polishit Haira Laikhyang Thor Ajawi Pau Chungsang La Jajo ina Pamidale Ajawi Pau Maisa ina Nganangarumsa Yarili Tang Sakli Gaja the Dankul Expressway Office Target Kagidat Kale Wivang Akama Friday Sotang Notor Pau Masang Mimara Tang Tang We Pau Kangaja Kamitada Saturday Guptang We Aina Pongwa Papamra Ukruli 36 National Eye Donation Fortnight 2021 Ayam Mayon Haira National Program for Control of Blindness and Visual Impairment NHM Ukrul na Ngaran Mida Ranyeji Ukrul District Hospital li Kwika Haira Ranyeji li Ukrul wi Chief Medical Officer District Mission Director Dr. A.S. Kapangring na Masowa Sami MS UDH Dr. Raisangmi Raikana Guest of Honor Samia Kala Ranyeji wi Resource Person SNO NPCBN V1 Dr. Vikram Singh Khoisnam Aina Ophthalmologist Eye Specialist Dr. J. Sri Takalambam Anina Samia Medical Luiram Kala Migmagatai Pingwivang National Eye Donation Fortnight hi Kamataya Rani Aka Ngasaya National Eye Donation Fortnight Ministry of Health na 1985 kum Haupok Kamina Hiwi Kamataya Karinva Migmagatai Nao Pingli Amig Donate Samida Atumwi Mirinli Kohor Kwirami Kawai Yariwi Alungdi Donate Sakangai Ningrin Kwirami Kawai Kasana Hapta Kani Kamayon National Eye Donation Hi Gumgajida August Pay Gajangwi Tarik Makuda Panga Aina Haupok Laga September P Gajangwi Tarik Jishat Aina Tangda Mayon Mion Chia Amig Donate Kasahi Kuchikatawi Mirin Kup Kahai Gaja Kantui Mawan Satui Gahai Tili Kamina Shinau Mayernau Nau Shinau Karanau Makhaila Mi Saikorana Amig Donate Sagabaina Anyone can donate their eyes irrespective of age, sex and blood group Mi Akana Mi Donate Sakami Hina Mi Kangapiao Kani Wivang Shijin Gabaina da Hanga Mi Ngazanda Specs Contact lens sangasaping dala donate sakapaina da ranye chili hangjiteya Tambakwi MLA Chikoli Hill Areas Committee sada kabangasang Manipur Legislative Assembly wi tuigupchi kwishok mi haira Manipur Legislative Assembly Speaker na tuigupchi aje gachangwi tarik akatang shok mi laga aya kwishok mi kahaina Stakeholder pingwi ngachaili pap Tami Kangaro Kwira Kawai Tuigupchi Kwishok Mikahaina da Speaker Jina Hanga Itum na Paningung Pai Gaja Hangdakle Hill Areas Committee wi Member Magapangsang Ranpingli Kabangasang Wivang Tribal Long Now Tarakana Makamya Pongshok da Assembly Speaker wi Tuigupchi Mukwishok Kami Masapai Marada Ragahaina Shorkar we go to Hills Ranye Jili Hunpun Ukrul Village Authority na Kagatom Pongshok Mihaira Go to Hills Mission Wivang Rakara Tarik Makutang CM Biren Ukruli Kagida Laydale CM Kagi Giji Mayangaya Kala Go to Hills Ranye Hina Hunpun Ukrul Wivang Regasang Kuchunka Kwirami Ragaji Shitkasang Layada Hunpun Village Authority na Pongshok Haira ADC Bill 2021 hi Manipur Legislative Assembly Special Session li Kwikamiluda at Samna Kapojili Katom the Tribal Long Nauping na Horzak Polishit Haira
Hangdak lehi ETSM, NSM, GSO, GQ, CNPO, NCAC, NSUC, NWUC long now pinghina ayaga zibda Twitter katali pongshok na. ADC Bill 2021 Assembly li masang kami kala ajiga changwe Tariq Akatang Manipur Legislative Assembly Speaker na tampakwe MLA pingli Hill Areas Committee sada kapangasang chili makamaya pongshok da Go to Hills 2.0 G long now pingchina boycott sara da taga haina. Speaker with Twitter Kushok Uda Ara Bill G Mukui Kami Aka Go to Hills 2.0 G boycott Sara Gaji Ayawi Gazib Chili Hangli Babam Haira. All Manipur Hills Area 10 and 11 IRB 2019 candidates na atum with Tag High exam na result Mushok Kami Wivang Maringa Pa Pongshok Haira. Result shock me Khwai concern department kala CM Lila Ngakaurasham Gahaina. Atumwi recruitment ji zingum kutum zang haira kala hitada result hiranran mashok mila khara hiva mangayi manada candidate pingna makamaya pongshok mi haira atumwi result ji akamawi alungli mashok kami masapai marag ji hi po haira all Manipur Hill Areas 10 and 11 IRB 2019 candidates we President Leishibem Awungshina Migashok press release chili hangsanga Mizo ngalanao akawi katingun Tariq katumthang sampangda awi kati maramli center na mathada yangsang miluda Mizoram MLA Monday Horthang President Ramnath Kovinli Pova Haira. Hangda khalai mawan saghai ngalavaji John C. Malsau Kimi Hoya Mizoram Lunglei District we ainana kala ahi Assam Rifles li medical attendant sada leigasana. Ana gazang shukhovi kem wi aina Tariq Akatang pungphanga ngazin shong shiman hailaga katumthang wi thili kem chiwi nganai career akhali awi angun samgaphangna da hanga Shukhovi kem ji Dimapur Nagaland li nganai da kilometer maku shikhamana ngalawaji na ari arai nisha sagasala malai salak mana la yansai mi hailaga sagathatna da Naga Mothers Association nala kathi maram hi Nagaland Sarkar na mashun aina thakta yangsang milo kajihi Nagaland Governor li ngakaw haira Mimao atam hili offline class mukwila online aina tamkhui ngorok ser dalai college kakanaw bing kadam gashili shichin khawai smartphone katha malo kharar naw bing wiwang the state Sarkar na Chief Minister's College Mahiroi e-support scheme semi haira Scheme hiwiwang college pingna katam naw pingwi aming mika khwaila ngahot talai hangdak le scheme hi digital education kala blended learning li kagatom sada khuig shokna scheme hi thasang khwai katam naw ji Manipur li kapam naw ngasa phalung ra Sarkar ot kasawi naw ngarabing mathasang paimara below poverty line shimkhur pingwi College katam now General ST SC OBC Psycho rana thasang pai sera Sarkar maning aka Sarkar na ngachon khami college li katam now ping mangna thasang pai ra scheme hi masters program tamda khalai bing wiwang majang mana kala shimkur aka we aina katam now aka mangli migi gachina katam now ping na scheme ji iji chawi college li thasang pai ra Stately night curfew haira gahahi kasay sangri haira la curfew atam shizang may haira night curfew hi zimiksho tharada phangathang kasay sangri gahaina chia aji gachangwi Tariq makuda akha aina tangda haiwa gi gijina arang zin pung shini aina hapokta ngthor pung mati aina tangda curfew haidale state aina central Sarkarwi ot kasana ping psychorala office kapai haura Bang bing working days kaji yari wiwang ngathor pung thara aina ngushun pung khani makhai aina tangda shong saktale postal service aina insurance company pingdila working days kaji da shong sakhaira COVID-19 vaccination shimli kaba khami hi abam psychorally sagabai maning manada Supreme Court na hanghaira Shaigashi kala khangazan now pingwiwang COVID-19 REG
shimli kapwami khawai jizmi luda ukil long now akana gapoji Supreme Court na khamaya mami thura India with vaccination drive sarashumda richum now akum hangthurukli dose khare kapmi haira kala ngalai wi apam wi situation mangarai cha ngorok mana ngadadai da leida khlai hili jithada jizmi gi gichi masa pai manada SC na hanga ayang zin we report atishuda Ukhrul districtly COVID positive mi tharada khani samphangli haira COVID second wave khara hili Ukhrul districtly arira shangda COVID positive sampanga hi ayawi tharada khani ji zangda thinga shaphanga apa akha kashung haira arishang aina COVID care center li ngahagasa mi tharada matili aya discharge sada ariri Ukhrul districtly COVID kagzami machine shaka hangmatida mati leidale COVID second wave karahili Ukhrul districtly tisanga hai mi machine hangmatida aka ka hairada DSO report na chithaimiya Ukhrul districtly aya aina tangda COVID vaccination aya aina tangda kap ka hai mi machine thingmakada chishat shagathum makada khani ka haira chiwinga chaili thingtharada chiko shajishat tharana first dose kap ka haina kala thingjishat shabanga tharada khanina COVID ari dose paida kap hairada hanga Zingum tharada chishat aina hangmatida matiwi alongdi khalai mi machine thingtharada aka shashini hangthurukta khanina kap haira Zingum hangmatida phanga aina hangphangada chiko wilungli khalai machine thingmati shajiko makada kathumna kap haira kala zingum hangthuruk aina atungbing Tingutum Shaturuk Hangmatida Kanida COVID RG Kapkui Hairada report China Hanga. Yarili Tang Sakli Gaja, the Dankol Expressway office Tergat Kagida Kalay Wivang Akama Friday Sotang Nator Pau Masang Mimara. Tang Tang We Pau Kangaja Kamitada Saturday Guptang We Aina Pongva Babamra. Ajiwi Kamadaya Baubing Nanangurum Lishitsa. Ukhruli 36 National Eye Donation Fortnight 2021 Ayam Mayon Haira. Tambakwi MLA Chikoli Hill Areas Committee Sada Kabangasang Manipur Legislative Assembly with Tuigupji Kwishop Ni Haira. ADC Bill 2021 Hi Manipur Legislative Assembly Special Session Li Kwikami Luda Adsam Nakapojili Katomda Tribal Long Now Bina Horzak Polishit Haira. Ajiwi Pau Hena Ngajang Haira Nganadak Lake Nutum Zai Korali So Kamia Zimik Show Ngasaserina.